Aha, too much GH. Muson for Muniaba, a case capan and so many more Eddie a sheer ye. Breaking news are any day ababeto a year apnoso and I'm day a babesum asher for any etie for a year nano a joada, ne riani bnademu and any tea beto a ja et same a year. Actor the Eddie Ofori said the Dudona Eddie Nimno a year if you are who are brand or no the Dane Dawa Bra, aha, or no Nasem and American. Nyan and Tia say a yin fear back one a war and cry hand to say a jar out to more ashe droba, a munio menina, ashe another dona is to say a basis and Reno or Monte a year Ofori and can one more patamon snow bianzo any entrance soon to know to say Apia na a year a danya ashe na a year. Nua bema Ofori ono nso so ebia na wahye ede aka ho na ebinum so si da bi se de nneoma esi elko ne de menye sure se ebia sa e na ekoso na enum ane ye hwe se ye nua bema na ye papa ya de nyina obeba na waba be kasa ede afa ne no ene nkomotwetwe a eye ekoso with ono eye Zion Felix ode ensem betu dwa eba be twem de nti a ema eye eja hyehye no eba ye na wode ne nsem etu edwa no na wo twemu ese na wo no owofie ho no a chese wa woni fie ho no woni dem a wo hwe TV ehwa na chese eye TV no echo off a wan ti ase nti no wo susu se ebia na blackout yibi na chese esie nti wo ba ho nom aba be hwade ho nso so na wo ba ye na wo te some funny scent bi se ekoso ewo ne ho nom nti wo ye na je se ebia na ebe free kitchen ho nom nti wo bo awura kitchen wo kitchen ho nom a bibia eni ho nom na opon se wo free kitchen ho nom na wo ta eba ho back no na wo hu se esi nimu na chese imusie efria eba na all of a sudden imusie ni bebe ye kumo wo ho no wo no krampo no na onhunu baby mpo na chese wagina mpo na chese wanya emframapa ahome ede afa enti emusie no ekonimu na enum na chese nani tete sa oden kakran ena otimi ehunu ekwan a baby a chese ne pono ewo ena wodi epieye enti wodi pieye no anche bia na chese eja no explode ya na se agi boom a chese start ya na den ehye ne no na chese wodi ntiantimu ema mpotem wofo no wo ma na wo ho at that moment no wo mo nso pieye ebebe boa no ema eja no wo mo timi dum bie ansa na dum ja adwuma yeko etimi eba be pie mo ewo ho no mo a wo mo nso so ebeye de wo mo ebetimi aye ede aboa enti wo no de wo kire mu ana chese faulty electric fault na cause outbreak no ema enedey ni fie eja etomu na wode ensem we atu edwa ewie na chese dodo na ema no hyedin bibiro na soso ema no ya akose wahwe ne nyoma na ebinom soso nya erehemu se enche obenya de wahwere ne nyina de ehye anemu na ye free one man ye bobra gospel music no emu na nsentem ye si afi 2020 mu nipa na se wo ba chese waje entrene anase ni din a chese etwa wiase afa na nyina obi abo ni din wo ye gospel musician anase gospel artist Joyce blessing den na Joyce blessing wo no na wodi entrene ni nyina na warija ya na chese ekoso ho sensem bebeto abontin a chese na woni ne kunu we pre nkwala ho video bebeto twema mentwanya chese obia ente ne ho ase wo ho no eno nti na ma dodo na susu se wonom na trendy na ebusuafo apart from say ni divorce once and say mebebeto edwan Joyce blessing na emu no krampo no obehu ene anu apost we ade achi anu apost say ase the divorce na jaya waja no kra ne de ene ehun koniba na enumu ema na nsei entem impono de benya ntie ne publicist edibatu edwa sm Joyce blessing kra wa rejaye no woye esi na adwen pi na was 2017 na woye na adwen say obeja wa onumpo ene kasa de kire na afi de 2019 na Jane chese Jane nsema wo mu eja ya wade ekura na so mu jaye no abaya no bo wo mu anu ana chese won pese
Womo beka bibia ede afọ na 2020 said de na se nkwala no eje no ya se kwakwa ye twema mentwa se oba mpeso de bema mpeso de bema oba eno na che se e ma Ghana fo enya asutira womo te se eye nkrofo ana Joyce Blessing oni Dave Joy womo eja aware na no mu krampo na busuya mo beka ya enche ye bia na ba ye bi so aba abonte ne din ede Linda ono so de betu edwa se ye Joyce Blessing wono no eye lesbian na ebiemu eye Joyce Blessing na tattoo bi e won to ho ne nkro ne ba se wodi betu dwa ebiemu krampo se eye ne first born krampo no enye Dave Joy dia nemum eye kwesi NS dia a se Joyce Blessing e ba na center pehia wo ya de e wo na no enanse we betu edwa ne se aha eye gospel artist ni bebre enumu amene dey eye Empress Gifty Adoye waba eye abontin abekasa dia fa eye enungwase ye di egum eye gospel musician niko gospel musician no no dey to eja say if you haven't seen before then go ahead and condemn Joyce Blessing or say aden enti omubu mu bi enya bone da ebia oye Joyce Blessing ne bone awaye eye say awa na wadija ye ebia na won so wo bone wo de wo ye kromfo ebi de ye dwaman ebi de ye say ebi de ye say ebi de obia ye bone in a different way aden ti no no kwane na wadija ye baako dane da wo bia e ba no oba be kan bi de afa ho ena me wo videos wo ho no ma chire say ena me wo we ye fa ne ho ye say muma ye njai na emfa so de bia emba enti so wo say mo ka Joyce Blessing wansem adane da mu gu nani mu asem so wote wo baby na woni mu say wo de wonye bone da se de Nyankopon ka kire eye wo ma na nkomo ba bo eye oba dwamafo se de wonye bone da wodi kan to bo na o se ane se wow wonso nim se wonye bone da no wonso koso am na condemn eye Joyce Blessing no den same way to jan dodo na abona basu eye se wa ya de pam se opon se ma ekoso watimi aba abonten aba begina eye ne yonku yechi na no na binum so ojai we eye nya atwom nyoma because emra wareja ye ne start ye wo ba ye e de bebetu dwa ye hu ye e wo ni social media page na chese wo sere na kama is a bitch and ne de wo no na eba be she wo bi nkwan wonja ne nya atwom nyoma na nya de so bia etiele abusiafo wonso wadwinche bi fa eye breaking news here also betimi dey atu eja e too much GH your comment section aha any the bisi that's na ye beta na share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no won ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na